Sinan
lahiran dan kendak Tuhan jadatan Rabbah Allah masaban lahir Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia masaban lahir Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Allah abadul mutawallin paling Ka'bah serta nepegang sallallahu alaika abadul mutawallin paling Ka'bah serta nepegang sallallahu alaika Allah kani ba'atun fil yani tunagaja masa abraha di Jabran kota kani ba'atun fil yani tunagaja masa abraha di Jabran kota hadikna hajur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah beragama dikena hajur Ka'bah Baitullah rakyat dijajah beragama Allah masaban lahir Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia masaban lahir Nabi Muhammad najab tawaf Ka'bah mulia Allah abadul mutawallin paling Ka'bah serta nepegang sallallahu alaika abadul mutawallin paling Ka'bah serta nepegang sallallahu alaika Allah gajah ibadi wa gampun Allah yang tolong hadrojitekan gajah mari ibadi wa gampun Allah yang tolong hadrojitekan kejatuh mati di pom lebur bertedi lambung kepala kejatuh mati di pom lebur bertedi lambung
نجب طواف موليا مسب الله نبي محمد نجب طواف موليا الله عبد المطلب ولنك كعبة سرتنا بقى صلى عليك عبد المطلب ولنك كعبة سرتنا بقى صلى عليك الله طير أبابيل مبروجا لمع القرآن فألم ترى طيرا أبابيل مبروجا لمع القرآن فألم ترى الليل لهديني لهداه وتمرق لغفات سهر ولها لا لا غير لها بي إني لهداه رد لهفات سهر برهانا اللهم سب الله نبي محمد نجب طواف موليا سب الله نبي محمد نجب طواف موليا الله عبد المطلب برك كعبة سرتنا بدا صلى عليك عبد المطلب برك كعبة سرتنا بدا صلى عليك الله يرضونا apa تقلب كعبة عدوى ينبغى لا تدنعوا زغلا يرضونا apa تقلب كعبة عدوى ينبغى لا تدنعوا زغلا لله يا رسول الله وعفت فيه بركة حج بنا سواد الولاء يا رسول الله وعفت فيه بركة حج بنا الله وسب الله نبي محمد نجب طواف معمولي